pathin in phat pha epi wa nat na hi se kim nei ta covid-19 ze in wa noi le se thin ale man na dammo ve se na ka na le mau non ei lo dim jong lew pathin in ei lung se da wa chon se na ko na ngai dam i chan theina di wa Calvary Cross a ong thin ani kho Good Friday mang thea im je un pathin thangwa inum hen First Thessalonica bunga chang som le sagi le som le ge na nang ho tang lovin tawun imalam zo sia thangwa un ize inamiti le hi che hi Jesu Christa zala nang ho dia pathin lung delam hi tia ikhil na bangun taw na hin kho hi Christian hin kho pen khat hin hi che beya hi ta san ki phu dat na zo lo ting le ta san na la ma chal na thei lo hi ze in taw na hin kho mang che din ki tem che ve che ti kal han chun taw na ogin abe ting le phat theina jong tang ding tia la nei ta kisa kasa ta kanaw te ni thim neo le lal neo khong sain anu parhana asa thon la hi tu ni kho April tarik som kum sang ni le som ni kho hin keima lun jalin khong sain mizo se ngai thei din pathin minin kathan do tai angai jo se pathinin phathei bo hen lang pathin lopina changta hen